Pokazat ću vam kako se dodaje resurs na Moodle kurs. Odabrat ću opciju Dodaj aktivnost ili resurs i zatim ću iz padajućeg menija odabrati resurs koji želim da dodam. Neka to bude jednostavna web stranica. Ovdje imamo opis modula koji smo odabrali da dodamo na kurs. Ako sam sigurna da želim da ga upotrebim, kliknut ću na dugme Dodaj. Otvorit će mi se stranica za uređivanje resursa. Prvo ću uneti naziv resursa, recimo uputstvo za korišćenje bloga, zatim kratak opis resursa. Na kraju ću uneti odgovarajući tekstualni sadržaj. Kada sam unela tekst, potrebno je da podesim ovu stranicu. Postoji više vrsta podešavanja. Ograničenje pristupa možemo da iskoristimo ako želimo da učenici pre nego što pristupe resursu koji smo kreirali urade neku aktivnost na kursu, na primer da odaberu istraživački zadatak i slično. Ili, na primer, ako želimo da podesimo vreme kada će resurs biti dostupan učenicima. Ja to sad neću uraditi, ali ću podesiti završetak aktivnosti. Postoji nekoliko opcija koje biramo iz padajućeg menija. Da se ne prikazuje završetak aktivnosti, da polaznici mogu ručno da označe aktivnost kao završenu ili da se aktivnost prikaže kao završena kada se ispune određeni uslovi. Odabrat ću opciju da polaznici mogu ručno da označe aktivnost kao završenu, takođe mogu da podesim datum do koga želim da učenici pročitaju ovo uputstvo. Kada završimo sa podešavanjima, odabrat ćemo opciju Sačuvaj i vrati se na kurs. Resurs je sad postavljen na kurs. Možemo ga pomerati na različita mesta u okviru kursa. Kvadratić ispred resursa označava da li je aktivnost završena ili ne i to je signal učeniku da nešto treba da pročita ako je u pitanju konkretno ovaj resurs ili uradi ako je u pitanju modul aktivnost.